HETNA BELAP Kuki channel Thusoh LAHKHOM ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh LAHKHOM hu anangai khom ke ta hote September ni sim som ni langa ni kho Thusoh LAHKHOM ho September ni sim som ni li ni kho chun Pacific tui khanglen a lingpi magnitude 5.9 a hat ta in anake hozin mi tam chen lona Japan gam huma tui kul gam kha tui kinong ti chu tsunami analhung e Japan Meteorological Agency te thlut dungzin 1.56 feet asang tui pi kinong chun isu Island hopma Helson'in tui kul gam chu anachup e ati hinla thilso achun koiman thina anato pon hi hitabang ma chu tui kul gam mun thum ta zong tsunami hunglung thezin he a hi akiti chule maban a tsunami kho ta thezin gencha len ta nei dan zong thupon chun asai je het thei kha chu Japan gambung sunga izu tui kul gam hup sunga hi mehem sang som ni la sang kha la zanga cheng u hi United Nations Secretary General Antonio Guterres UN General Assembly a haulim na a nuclear galman cha le adang ho nei za ki sompio thu an sezin chule Lebanon gam hi Gaza bangu hi thei ponte anati hila Israel in buluna airstrike zam in achil ha pizing ovin Lebanon gam sung Hezbollah te pansa namon ho aboluzing ove Israel in maban azong Iran in atosar gargu pol ho kibulu na hi chilhazing ding a hi ati Israel te Beirut kopi anabulu na a top Hezbollah commander khatinjong thina anato kitan Hezbollah ten rocket anei ho 50% su sime hi taitin thulut in asaize alang khana ale thu nan Hezbollah ten long range rocket anei ho Israel gam sunga naka lut kinove Lebanon officer son Israel bulun za thinatu mi zangala somgum avaltan chule kisu kha nei mi sang kha azge alhingtan a hi ative hiti ho ka la White House a kon thusu United States mi Lebanon a tangdan hon agang thei penagam sunga dal ha na ding ovin travel advisory and sodo e Kuki Inpi Manipur Kim General Secretary Khai Khau Kang Temin in September ni simsom ni lali ni hon public notice sodo na aneze public notice in asaina a Secretary to Chief Minister of Manipur in Myanmar Balma akon Kuki thingnoi mi zakowal drum bomb le misar bomb lam pamathip na nei hon mite ho bulu ding in Manipur ahung lut noven September ni simsom ni lege 2024 ni hole attack in pet do hitin Director General of Police DGP le Security Advisor Government of Manipur hinga September ni simsom la group 2024 hesa na le khathot anai in hi chutabang machun Manipur Security Advisor Mr. Kuldip Singh Injong September ni simsom ni 2024 ni hochun thuso mi ho kimupi na anai in Kuki thingnoi zako wal in Myanmar akon mai hlei ho bulu de in Manipur ahung lut no ve geti thu hi thu di a hi in Manipur gamsung muntina security alert akibol taitin phondo na anai in a hi Kuki Inpi in Kholgil na akinai in bulabal umlo Kuki zo chate su min se na ding to gon hi tin akila ai na hi chule gilmo khatta chu Manipur Chief Minister Anbirin Singh in Kuki zo chate chunga thil phalo agon ja amma ki ven na ding zo a hitabang jolanal thu hi alang samasana alang khana Kuki zo chate chunga zo mail hei thingnoi le arambai tingal le Manipur Police Commando mangcha a attack a borkhum sa gut zo o hiding a hi heze chun Kuki zo chate chena zo si a September ni simsom ni lege 2024 ni hoka hosa ding dan le zuichi ding in Kuki Inpi in anoiza banghin thuphon ahung kinai in a hi ati akhatna September ni simsom ni lege 2024 sungka gamsung hangsung khosung a koiman kintupi program gun lode chingthei ta giging sa a umjing ding a hi anina September ni simsom ni le sagile somni lege 2024 ni khole koima hulchi vai kot umlawa gamsung khosung vengsunga giging sa a umjing ding a hi athumna September ni simsom ni lege 2024 ni ho hi Kuki zo cha te chen na gamsung pumpi total sadang building district Kuki Inpi le kheso chule aba kai cheng in mopo na ala che ding o hi
Alina September ni sim somni lege 2024 ni hole mite hole Manipur government in Kuki zo chate chunga gal ahim boldu gincha na sangta kinai zin muntina Kuki zo village volunteer hon buffer zone na sata avem bit na anai uva galmi ahungle nungchwal lau hela kidin te piding in hetsa ahi Chule angan a September ni sim somni lege 2024 ni ho Twitter shutdown ki bolding tolhan a local national international media ho ko homa press conference bola mail heitel Manipur government in Kuki zo chate tha chu midinga sangta ai su gan the naule galatul a ai bol naw chungchang thuphon do ding hi chunga hong ke sa cheng hi Kuki zo nam pi ki vem bit na dinga muntina Kuki zo chate zo se in jui chi ding in tim le sa na impin hong kine in ahi ati Kuki Inpi Thusoh to ke manin Kuki Inpi Sadar Hills, Kuki Inpi Ukrul, Kuki Inpi Adangdang Honjong thuphon ananay chi uve. Jomi Council ako injong September ni sim som nilege ni hule Kuki Inpi Manipur in apondo total shutdown to satnale aba kai zo sinjong hichi ni ho hi anit chi na ding uvin public notice anaso do uve. Chule Kuki Students Organization District la blocks la city branch honjong kim thuphon hi atoso chi uvin akisaize. Kuki Inpi Thusoh to kibangin Department of Media and Publicity Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF in September ni sim som ni lali ni hon Thusoh anabol ove Manipur government in hamasalam in changkang ta galmancha MMG MK2A1 analam ove chule nailam chan state security advisor in September ni sim som ni leget ni hua bulu na ho ta umding in anasizin hichin hu chu angalal dan arambai tinggolam kai kharo ngamba khuman in social media post wa anasai e hitabang hi phat masanjong jerebam a Kuki militant janiwal a umove tin Kuki zo ko hobuluna ane uve tu amiamra akon mi zuko wal ahunglu nove kiti thoki sahin Kuki zo te buluna ding na to gon ane uve sa na hiding ahi ati zechun ITLF in September ni sim som ni lagup mapat som ni lakochan Kuki zo gam kai ho chile wale bolawde gam ki ho zo se khading September ni sim som ni lesage apas som ni lakochan themjil namun institution la office ho khading ni sim som ni lege ni hole total shutdown hiding village volunteer le mi pite zo se limge cha umding in thuphon ananai uve Tuni September ni sim som ni langani ho a Manipur Tribal Forum Delhi in Agun press conference on unraveling the truth behind the genocide against the tribals of Manipur, the alleged infiltration of 900 Kuki militants, the leaked audio tape of CM and Biren Singh, the Thupi Mangcha press conference abol na ding over New Delhi hopi sunga media houses le members of se panlading in kauna ananay uve kin gona hi chief minister and Biren Singh le state machinery chule mite police commando ho arambai tingol mite lipun le all valley best insurgency group so Kuki jo tinglang mite su mang na ding a akitho khom naw chunga thodi phondo na ding a kigong hi Chule conference ahi lamthu bulabal nailova illegal immigrants, narco terrorists, puppy planters. Chule gampam khut azave ti akingo anho controversial news Kuki gargu bol joko wal Myanmar akon ahunglut no ve ti ho su thingnale agang thaipina political solution ti chu separate administration in the form of union territory with legislative assembly angai cha dan hozong apang e Kuki Inpi Churchampol le Kuki Chief Association in September ni simsom ni leli ni hua joint press statement ananay hon na chunga anapondo dongzu uvin KIC le KCA in joint meeting anakinazin Kim Assembly 2024 kilo na dongzu a Impinoiza village volunteer ho zo si Kuki zo village volunteers ti akimin sa che ding ahi ti ahi ta zain UTV hi su be ahi time tua volunteers ho hi KZVV ho zo hitading chule KCA ten defense ki chi ta apo zam duty in KJVV zo se KCA defense noya diu hichu KIC in kito sading ahitai ati hazechun UTV training achai sa kasam ne sazo se KJVV azau thading hon KCA defense a kirpot diu post a duty KCA gon banga chi diu ahitai chule KJVV azau theta lodi UTV hon KCA koma dan dungzui za ki su thing na anei diu ahi
tu nung tu ban le UTV mina Thusoh le na to koi man abol theita loading a hi koi te bang abol kha aum le aman mo akipo ding KRC KCAN mo akipo ta loading a hitai ati dunia ding in Thusoh HETNA akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalet chibe